Rero bakunzi ba Samuzo TV mbanje kubasuza nizera ko mumeze neza. Bibutse bakanda subscribe, like, share na comment kugira ngo kweze kubona amakuru ku gihe. Rero mu karere ka Musanze ushinzwe umutekano birakekwa ko yapfuye azize inkoni bamukubise. Umugabo witwa Ndahayo Kasimiri wari umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Gashangira akagari ka Kabeza mu murenge wa Cyuva akarere ka Musanze bamusanze yapfuye bikekwa ko yakubiswe inkoni kugeza ashizemo umwuka. Ni amakuru yamenyekanye tariki 9 Ugushyingo 2024 nyuma yaho umurambo w'uwo mugabo abaturage bawusanze hafi y'umuhanda mu masaha y'urukerera. Amakuru twamenye nuko uwo mugabo wari hamwe n'undi mugenzi we ubwo bagaragaraga hitwa Nyarubande mu mudugudu wa Marantima akagari ka Rwebeya mu murenge wa Cyuve bahuye n'agaco k'abanyarugomo barabakubita bikomeye we bimuviramo gupfa mu gihe uwo mugenzi we bari kumwe yakomeretse cyane ahitajyanwa mu bitaro aho ari kwitabwaho. Ni amakuru yemejwe n'umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve Karima Auguste wagize ati mu bakekwaho kugira uruhare muri urwo rupfu harimo abamaze gufatwa bahise bashyikirizwa polisi. Umuyobozi w'umudugudu ubwo yicwaga ntabwo yari ari mu kazi, abaturage bagendaga mu masaha 9 z'urukerera bakibona uwo murambo urambitse hafi y'umuhanda bihutiye gutabaza. Birakekwa ko yaba yishwe mu masaha y'ijoro, iperereza riracyakomeje. Gitifu Karimba yahumurije umuryango wa Ndahayo abonaho no gusaba abaturage kwirinda amakimbirane n'igihe hagize ibyo batumvikanaho bakajya babimenyesha inzego zibegereye zikabakiranura. Yanakanguriye abaturage kujya bihutira gutabara umuntu wari we wese babonye uri mu kaga. Abantu babiri bakekaho urwo ruhare muri urwo rugomo rwavuye mu rupfu rwa Ndahayo bahise batabwa muri yo mbubu bakaba bari kuri polisi sitasiyo ya Cyuve nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CP Jean Bosco Mwiseneza yabitangaje. Rero iki ngiki akaba ari ikintu cyabaye kibi ku muntu w'umuyobozi kuba yakubitwa n'abantu bikozemo urugomo bakagera naho bamwica. Katumwifuriza iruhuko ridashira kandi dukomeza no kwihanganisha umuryango we. Rero ngaya akaba ari amakuru mwagezwagaho n'ikinyamakuru cya Samuzo TV. Bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo kweze kubona amakuru ku gihe teke.